Sebenarnya hari ini saya meliput pernikahan di Kampung Salam, Desa Cibunar, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Ini rombongan halakanya udah kumpul nih, lagi nunggu 2 mobil lagi nih. Kepala bandnya udah datang. Bu, enak bos. Oh, bila rombongan di calon pengantin Kabupaten terus mendekati ke tempat, mangga para tetamu rombongan di calon pengantin Pamegat menempati tempat anu parantos disayogikeun oge diaturanan para tetamu di wewengkon setempat kanggo menempati tempat anu tos disayogikeun. Mangga para tetamu rombongan menempati tempat anu masih kosong. Terus kami kering biasa menempati anu di teras bumi. Maka para tatamu uleman di wewengkon satempat di wilayah Salam 2 Cipancur Darang Kinasi di aturanan kanggo menempati tempat anu paratos di saya gitu. Biasa di tempat itu kapali dia kak enggak dia masih kena aya kursi anu masih kosong. Para ketemu masih kena aya kursi anu ilallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji jinarang syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa katepang wajah tiasa riung mumpulung di tempat anu insyaallah diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala. Wasilahna bade ngadahupna Neng Hasmi ka Cek Didin anu insyaallah bade dilaksanakeun dina dinten ieu. Sholawat sinareng salam muga tetep dicurangakeun ka paninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabiin, itba'u tabiina, tuglugi ka urang sadayana anu mudah-mudahan urang selalu senantiasa istiqomah dina ngajalankeun ajaran anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mana sawit alim dua nana agar bagus sareng pagar ayu kanggo nyimpen cacanakan
Oh, ke dapur kan teh. Acara kali ini Ada, kita acara ijab kabul. Misalnya tujuh dipersiapkan oke dipersiapkan calon pengantin istrinya. Ah, tahu Nah, nah. saya Naon eta? maka dari disangkakan ku Bapak Eta mah ka dapur kan, Ibu. Nya ke dapur kan. ku doa pangapunten disimkuring anu kasuhun ka para hadirin nalika ijab kabul kanggo ngajagi kahidmatan dina acara prosesi ijab kabul disuwun katartibanana oge ka pangambil juru foto katanepin wagunana. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina. Terus apa? Kemudian betul kalau saksi kan tapi misalnya mas kawin mas ada nggak mas kawin kan mas kawin kenal kalau nganggo mas kawin oke mas jadi mas kawin mahar kenal itu ada ini deh kalian nganggo mas kawin mas bisiku bawut gitu kan ku kawasan saya kan kena dan sebagainya itu lah kami padanya buku pada namanya siap tadi atas apa gitu oh enggak ragu nih siap jajan saksi betulnya pengesahan langsungnya digitalnya alhamdulillah dan saksi dua perantu saya oke orang sadaya nyaksian karena ia pernikahan antawis Didin sareng Hasni Nur Hasan anggo ieu pinten ijab pintennya ini pinten Didin Adadi pintennya hai jeung Didin ieu nantinya anggo redaksina Didin nikahkeun kaula kanjeun ka putri tegas kaula Hasni Nur Hasanah kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontan ya soalnya langsungnya ngiring tapi ulah dirasa ditunggunya bijil ti Nurani dadinya tak pamannya mau ngiring wae gede ngiring bismillahirrahmanirrahim Didin Muhyiddin nikahkeun kaula ka anjeun ka putri tegas kaula Hasni Nur Hasanah kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontran terima nikah Hasni Nur Hasanah bin Bapak dan emas 10 gram dibayar kontran. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ika husna wa bi asma'i nabiyyika mustafa wa bi asma'ika al-karim mustafa tahir qulubana bi kulli wasfin wa haduna an musyahadatika wa mawatika wa mitara sunnati wal jamaah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin an-nasakirin hamdan yuafini amma wa yukafi'u majidah ya rabbana wa lakal hamdu kama syukarin sultan qulubus sallallahu sayyidina Muhammad alhamdulillah ya Allah hamdan na'imin an-nasakirin hamdan yuafini amma wa yukafi'u majidah rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna muttaqina imama Allahumma alif bainahuma jaddidin wa idin wa ning asli wa kamalatan nabi Adam wa siti Hawa wa kamalata wa aslahta nabi Ibrahim wa sidata wa kamalata wa aslahta nabi Muhammad wa Khadijatul Kubra barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka al-ijabah bisyiril fatihah istrinya ianya alhamdulillah ya pengantinnya teratas sumping gimana alhamdulillah digidek ku bidadari mangga
Adi berarti sok disambut lah adi ya lah sok sok ke AA itu terpesahnya sok di sundala tangan AA sundala tangan ditahan alhamdulillah untuknya perantos lah sok di cari kelak Cina cari kelak gitu. Saya hadir Abdi Didin mungkin saksi dibayar kawin kaisi Abdi yang hasil hasanah perhiasan emas 2 gram dibayar kontong. Nanti Abdi dibayar mas kawin kecewa di Abdi Adi di Muhyiddin perhiasan emas 10 gram dibayar kontong. Jazakallahu khairan kasih. Alhamdulillah sakti cepat cepat tanah keduaan lah cepat keduaan cepat keduaan nah oh ekspresinya cepetan dan kesahihannya senyum 1 iya alhamdulillah dan doakan kurang sadayana di nama rumah tangga nasi mawadah warahmah alhamdulillah kita jempring anu dina ieu acara dan kebutuhan usul kalau ditutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga punten bawa acara salin tunggu dulu tahan ya pas Alhamdulillah acara jam kubul barangkali dilaksanakan melawan langkah ayeuna alhamdulillah Neng Hasmi Nur Hasanah putrina Bapak Dadi Sagita sareng Ibu Sumarni Tahan tacan. Ka Didin Muhyiddin putrana Bapak Hadiah Ibu Aisyah. Maka kanggo acara salajengna dihaturanan ka pembawa acara hiburan terus ke dia mangga oh nuju di jalan makanya saliri ka para tetamu undangan ka para hadirin mangga di haturanan lingi kanggo satrasna mencici bagus nih ya 1 2 3 Rabi ini takut dia biasa Seri masih tegang
Sekarang bagacan mengasuk kamu ibu, lalu di pinggir ke depan, pinggir ke depan. Sok. Berapa? Baca. Sok melakukan belajar. Kukus mendung kamanggung nada bapayung. Nada jambar pangampura. Luhur kasang remuhun kahanap kasang batara kabatari bapak kabatara naga umpi jampe harupat hirup ulah rakupat susah senang umat sholat anak ing bener kade pohojakan jauhan tempat maksiat ulah poho kana sholat hirup teh bakal manfaat maut dunia akhirat hirup teh ibarat wayang musik malik na kudayang lain sakahayang urang gatot gagah gagah aduna kasep gadilang dicambuk tu dalang mah lebat kana kotak diidak ku si tepot aya anu beunghar ngan kuburan ting sadaya jangnya dimakeun ku aki barokallahu laka wa barokalaika wa jama'a bainakum fi sok bae disawerkeun awur di awur 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 di awur 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 di awur awur iya siap baik pak ayah kene awur di awur awur disebar teh balik teh ya bos pilih pada ayah kena anu pengaruh